Oldu. Canlılar geliyor. Смысла довольно много. А что, слушай, все это? Ничего, он вас не знает, Biliyorlar soğuk yanısı aşağıya son kim kadar bakın. Araç mutlak kazandı. Şimdi kareler hiç olarak da sıcak tutulasam yok ki. Celiler de kadar olsam yok ki. O zaman çünkü bizim reklamdan bu biz saçma sapan alalım. Bizim reklamdan taş koydum. İçine boş taş koydum. Bütün böyle oldu. Doğru. Bu arada biraz da boşuna soktum. Ama ben de sabit. Ben bu böyle yapalım falan içiyorum. Bu kapya bu şey yok. Матастарға мен белгілеріне көп санаспақ. Бұл демонтажда камерада орнынан 7 000 жолы büyük. Арасынан болған жиіп чаш, құм таштағанда полный өзіне бөліп қалып тасталады. Астында осындай зигзагообразный вали бар. Щеткасы жарым сантиметр болып шығып тұрады. Ол да өзі ішеткенде өзі жеңіл кетеді. LED лампочкасы бүйтіп тұрады. Артқа тартқан кезде валиктері айланып, борысторды тарап, қай жерде жақсы құм таштан байланып шығады. достар оқыңыздар барыңыздар. Біздің үй жаңы болғандықтан жаңы нәрсеге ушунча келчү болот, анан кийин эски үйлөргө не знаю, точно алышар керек. Biz kançaлаган гана жаман көп жүрүп эле жашап жүрөт экенбиз. Арба кийинди чыгарган инсанга да прекрасно чыгып калды. Результат. Чаңдын баары тартып туруп. Мен onu içtesek onu Havadагы чаң havada. Килемде чаңдары вообще айтпай эле койду. Бай. Вау. Üstüne çıkar. Bakarsanız. Aslında bakarsanız aslında почти mutlu kadar полный üstüne çıkar. Sebep biriyle pilot iş yüzünden özden 2-3 ayda 250 artı 30 çıkası çekti. Yani suların tamamlarını da жылулuk falan sağlıyor. А biz просто төшектің üstündегі простындай жуып сала бересіз да. Аслы неприятный запахтар болса, ошол учурда болмай турсаңыз болот. Комплектте